Witamy na naszym kanale Mała YouTuberka. Teraz idziemy prvé na chipsy. Jakie to są? Są papikowe, ale nie są takie fajne. Są veľmi dobre. Takže to sú papikové. A jeszcze jakie si bereš? Toto sú cigulovky. Jakie? Cigulové. Cibuľové. Cigulové. Ciguľové. Takže plnú vodičku tiež, ale No vodičku, akú? 2 vodičky, ale to je... Takže zoberám si... Pivo, nie? Dojde. A jaká to je prichuť? Pomaranč. Pomaranč, banán, kiwi. Super. A ešte jednu vodičku bude takú. To banán, jablčko A ananas. a ananas. Dobra, teraz kde ideme? Teraz ideme na šuplíky. Mám to na Robíme kolotoč? Ha? Takže ideme na šuplíky, mám nejaké také tortillové, či aké tortillové, či toto. Tak kde vidíš šuplíky? Cukríky.